na me a me di dwumadi ho chia me uni me din da aboma ntie Apostle Dr. Ni tekotego wa kanokure e ampa na so din dey say mate onyame nhira onyame nhira ba me din no twa ne tewa aka mepe wetu na ni tekotego majo so ni ya omama nkasa enti no ene so ye ba be kansem a ya eta ya yo ana ya nyo ya empo ebu ya bamu na dachi ye betwa enkompo ahwe achi na ye no ye ho focusing on failures and on the past instead of your present opportunities. Focusing on your past, your failures and your mistakes instead of your present opportunities. It is true you have failed. All of us will fail one day. It is true you made a mistake. All of us made a mistake. You have not hurt anyone in a way. It is true you took a decision that brought you the wrong results. If you knew it was wrong, you didn't have taken it. Omuse ufati mo probi se oba ade bi. Na o ya ade no anko yie. Enti de se wonim se de ye no a ka wo yo no se de ye no. Na esan se wonim ti no na ye no se de anko yie no. Omuse wo de wo mo obi na onsasi fom. Se wonim se de nipa na te a se kwa mfa no wo ama no. Eno nche se wo asa. You took a decision and you got a consequence. It's not permanent. The baby ano eko. Na the entia enkoye ne say e free wadwen proso. The entia enkoye say oye odi na tumu. The entia enkoye say wo bobo ho dodo. Ena. Now you have grown beyond where you were yesterday. Learn to have wisdom to take the decisions you have to take today. Minia, and now they see, and now ebia 41 plus 8 years. And ebia when you're 48 plus 1 day. What kwanim nisa? Emina enyina faako. Emina eya adane. Edwara baba. Ebrana baba. Ukura baba na me na ne kwasi adane de edidi so aba. Na wo de ote faako, wo te dwada mu, emira ukwada beto wo. Wo te dwada mu, wo mira fiara beto wo. Wo te kwasi adamu omra empo ebrana beto wo e na ubu abrabo se de wote nanu mu enye yesa da wanyini wako anim enti ka hu se adeso bi a wo so no nra no enye adwuma de woni mesi so no na ye mrantie ne wade be friend sideboard ye tomilo mekeni sinapagumu e da issue na madam fu bit to bi sa emfe be mi na chiri obi sade ne so a asai obi we so a asai wo de sade na asio ahwa ma asai a expire sana bra bo so tie ye wo nioma bi ye wo suban bi ye wo kasa bi ye wo adwene bi a atwam a wo de gu adwene po so na ese wa brabo the past apro na adi nwa wa brabo mu throw away the past. Don't be infected by the wounds of yesterday. Kochana corona nya wo no eko. De de ye wo no enya hwe. Gugu no wedding gugu no. From so no why dada. Nemum no. It is better to have a full life of small wounds and failures which will help you to learn than to live a life of regrets. Me pese me ye bibi na madin kuguo. Sinse me nya hwe na mabu kompo akase me hu yanka me pese me de me do ma obi na me nsa si fom sinse manko hu se de odote me pese me yade bia ma oman ene mabusua na empo obi hu ena mase sinse me nye na menu me hu abrabo hu akwada oso nante a otehwe no asore no abuka no osanwa kakra di eye na hwe ase ne so de mu ena odusua ade onti you say me tifie me so bia me sa tifie me nanti biom o makoda bi sada me tifie me nanti biom me ka fom akwa yesa onti me nanti de mo tifie no na mama no sorry e fe kaka so ba na me fe sana babotie be ba tifie no peja ho na propro ho na ko anim de ode ye wo no he ensuda
onyame obu atan abiri biara sempo nipa na ya obone se den a jemu manenka enye se woni wo mre na dia wo ne se wo de cha na epagya wo ekura wonsa na obobo hu a wa hwa ntimi nyoda me na baba wa bi a o tie me semre me be me we nti me ware biom da abrante bi so ka e mani subanti hwe obaba akone baba akone ye obone na mama nyina anye tie ankoye na no ano nkyere se enkoye biom. Oftentimes we learn out of our pains, and with patience we can make a lasting progress. Abribia de enye beto wo abribia de ensem fata beto wo no nyabotre ensu usumpo agya esu no usu eye ba usu agya esu no unu hu kakra agya udi ayro kakra agya na ka che on se afi etwemko we susu etwemko na many den na no ati kromu a covid bae mu nhye we enkoye se ko bibia awonemre. Do not let time pass and stay in the past. The etwemu manonko. Don't spend the rest of your life thinking about why you didn't do what you can do right now. And transfer china na we dia obi akoye obi anye ne yie na no amekoye yesre me di nkugu menye biom enye bida. Se wodi nkugu a ebia no nyoma bi na wanhu yo na ma wodi nkugu. Se wanhu kasapa ka ebia na kasa na wunhua ye na bibia nsi kwan so be hua kasa. Fache me bibia nsi kwan so be hua ye eyo babo no ye koya nim entra enra mu mubra entra nkugu mu na hwase mu ne mfonso mu mubra hwade firi mu na fa bu bra wate na meja wo na mjiri se nyame no akai wo hwade kakra firi mu enyina ne ankoye nra mu emfa mu okina bra enyina nkugu a ugdi ye nra mu emfa mu abra bo kina sa menye biom enyina se wonsa si fom enra na nka se menye biom hwia de esefata na sinkete na ye de esefata onyame enka ho may the osmosis and a bright ase e was sound na mada MCR fo ase na mada me camera Adom ase na mada lighting fo so ase na krakra mada obema ba kope dachi ehne me da wase wa onya mre so hwe me me se wo hwe bibi ko so na hwe Adom TV na wo no nyame entina.